Vitamine B5 ni ingenzi mu kuturinda umunabi. Vitamine B5 iri muri vitamine z'ingenzi dukenera mu mubiri wacu umunsi ku munsi kuko ifasha byinshi kandi binyuranye mu mikorere yawo. Gufasha umubiri kuruhuka neza ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Gufasha umuntu kumva afite ingufu ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Kurwanya stress, kwiheba no kwigunga ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Kugabanya stress mbi mu mubiri ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Kuringaniza umuvuduko w'amaraso mu mubiri ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Kongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Gufasha umwijima gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Kongera igipimo cya hemoglobin mu mubiri ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Gufasha umubiri ugira amaraso ahagije ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Gutuma tugira uruhu runoze ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Kugira umusatsi mwiza ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Gufasha mu kurwanya asima ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Kurwanya indwara yo gususumira ni kamwe mu kamaro gakomeye ka vitamine B5 ku mubiri wa muntu. Reka dutangirire ikiganiro ku biribwa bikungahaye kuri iyi vitamine B5 ifasha umubiri umunsi ku munsi. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga ibihwagari. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga inyanya. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga ibihumyo. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga ibishyimbo bya lentille. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga avoka. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga imboga rwatsi. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga ibigori. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga amashu. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga shufureri. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga brokoli. Ubusanzwe vitamine B5 iboneka mu bimera, by'umwihariko kimwe muri byo twavuga ibinyampeke nk'ibijumba. Ku rundi ruhande ariko vitamine B5 ishobora no kuboneka ku bikomoka ku matungo, by'umwihariko tuyisanga mu muhondo w'igi. Ku rundi ruhande ariko vitamine B5 ishobora no kuboneka ku bikomoka ku matungo, by'umwihariko tuyisanga mu mwijima w'inkoko. Ku rundi ruhande ariko vitamine B5
ishobora no kuboneka ku bikomoka ku matungo, by'umwihariko tuyisanga mu nyama z'inka. Ku rundi ruhande ariko vitamine B5 ishobora no kuboneka ku bikomoka ku matungo, by'umwihariko tuyisanga mu mafi ya salmon. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu byo kwitondera kuri vitamine B5. Iyi vitamine B5 ntabwo ikunze kuba nyinshi mu mubiri kuko umubiri wisohorera ubwawo iyo idakenewe binyuze mu nkari. Ku rundi ruhande, iyo bibayeho ko vitamine B5 iba nyinshi mu mubiri, kimwe mu bimenyetso by'ingenzi byayo ni ukubyimba amabya ku bagabo. Ku rundi ruhande, iyo bibayeho ko vitamine B5 iba nyinshi mu mubiri, kimwe mu bimenyetso by'ingenzi byayo ni ukurwara impatwe cyangwa guhitwa. Ku rundi ruhande, iyo bibayeho ko vitamine B5 iba nyinshi mu mubiri, kimwe mu bimenyetso by'ingenzi byayo ni ukwangirika umusatsi. Ariko kandi kuba iyi vitamine B5 iboneka henshi bituma abenshi batayibura mu mafunguro yabo ku munsi, bityo kuyibura birangwa n'umunaniro udafite impamvu. Birangwa no kudatuza ugahora ujagaraye. Birangwa no kuruka bya hato na hato. Birangwa no kugira umunabi n'umushiha bya hato na hato. Kugira umunabi n'umushiha bya hato na hato. Birangwa n'imikorere mibi y'impyiko. Mizero Media irabibutsa ko iyo umuntu afite vitamine B5 nkeya mu mubiri, bikosorwa cyangwa bikemurwa no guhabwa inyongera zikize kuri yo, umuntu ashobora kugura muri farumasi. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twagajejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.